a tsewe madi go dira ditlhatlhobo tsa DNA. Setlhopha sa Kachikau Vulture se thusiwa ke ka Kapari le madi ke komiti ya ditlhabololo ya Kachikau. Besong kamogela a bo di amogele bagolwane kwa kgaolong ya Nghabe ba kopa dikhamphani le setšhaba go thusa go tlamela dikubu tse di kaletseng mo dinokeng tsa Thamalakane le Boteti ka metsi. Se se tla morago ga gore dinoka tseo di bo di sa bona metsi a lekaneng mo pakeng ya dipula mme makadi ba ntsana le metsi lona kgala kwa ngaraga dikubu di ka tshwara lekgolo di kgaletswe ke metsi mo ebileng di setse di tshelelwa metsi go ka tshela fa ko jaanong ga monokeng ya Boteti le gone dikubu di le mo mathateng a metsi mo bangwe ba simolotseng go di thusa ka metsi. Seemo se ebile se setse se dira gore dikubu tseo le diphologolo tse dingwe tsa naga di tsamaele kwa mafelong a setšhaba a nang le metsi selo se jaanong se kuketsang kgotlhang ya batho le diphologolo tsa naga. Noka ya Thamalakane gantsi simolola go tshela ka kgwedi ya Phukwi mme go lebega go le kgakala ka ebile go kaiwa e tshela ka bonya go tsweng kwa makgobokgobong. Mo tshekong ya go dirisiwa ga ngwana yo kwa tlase ga dingwaga mo go tsa tlhakanelodikobo kwa odi Magistrata Lina Mokibe wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst a re lephata la bosekisi le paletswe ke go ntsha mabaka a tiileng a ka thusang lekgotla go ntsha katlholo mo kopong ya gore Re Samuel Selolwane a patelediwe go tsewa madi go dira ditlhatlhobo tsa DNA. Magistrata Mokibe o tlhalositse se ka nako e a neng a ntsha katlholo go tsibogela kopo ya puso ka jaana Selolwane a gana go tsewa madi ao. Rutlepego ka unkutlile Tamagi. Magistrata Mokibe a re mabaka a ntshitsweng ke lephata la bosekisi mo kopong ya bone a ka one ba kopang thuso mo lekgotleng go ntsha taolo ya gore mosekisi wa Samuel Selolwane yo a lebisitsweng molato wa go thubetsa ngwana dingwaga di le 13 gore a patelediwe go tsewa madi a ditlhobo tsa DNA ga a utlwale. Magistrata a re ba bosekisi ba paletswe ke go kaela lekgotla gore ke eng ba re Selolwane o thubeditse ngwana yo le gore ba lebeletse eng mo go mo amanyeng le molato o ba reng o dirile. A re go ba motlhotlhomisi wa kgang e Detective Sergeant Molapo a ka ile fa setsa kwa disitse dipolelo mo basuping le gore ngwana yo o thubeditsweng o na isiwa ko kokelong ya Block 9 mono Gaborone go tlhatlhobiwa ke Dr. Mawazo morago ga tiragalo eo ga se mabaka a utlwalang go le kalo go ka kaela lekgotla gore le ntshe katlholo le lebeletse eng. Magistrata Mokibe a re go tla bo go se maleba gore lekgotla le tsholle kopo ya bosekisi fela ka gore ba bosekisi ba paletswe ke go ntsha bosupi jo bo tiileng. A re ba tshwanetse ba be ko pele kgang ya gore go ngwana yo monnye yo ditshwanelo tsa gagwe di utsweditsweng le go gatakiwa. A re go a tlhaloganyesega gore ka nako ya mosekisi wa Samuel Selolwane a tshwarwa go ne go sena bosupi jo bontsi mme fela bosupi bope fela jo motlhotlhomisi a bo selang bo tshwanetse jwa lerwe mo lekgotleng gore o kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba. Ba bosekisi ba ne ba laelwa gore ba boele ko morago mme ba itsise bosupi jo bo tiileng fa pele ga lekgotla gore kgotla e ntshe taolo ya gore a go maleba gore Selolwane a patelediwe go a go tsewa madi kana jang. O nkutlile Tamagi, BTV News, Broadhurst Magistrate Court, Gaborone. Tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti o solofetse go tsaya maemo a boeteledipele jwa phuthego ya botsogo ya bo 77 ya mafatshe e tla bong e tshwaretse kwa Geneva, Switzerland kgwedi ya motsheganong e le malatsi a le 27 go fitlha Seetebosigo a rogwa. Phuthego eo e akaretsa mafatshe a le 194 ke yone mmang mo go tseng ditshwetso tsa lekgotla la ditšhaba la botsogo la ditšhaba. Phuthego eo ya botsogo e tsenwang ke botona ba botsogo go tsweng mo mafatsheng a 194 ao ke yone e tsayang ditshwetso tsa go dirwa ga melao, mananeo, kgaoganyo ya madi le gone tota go thoma moeteledipele wa lekgotla la WHO gareng ga ditiro tse dingwe tse dintsi. Jaaka Tona Dr. Dikoloti a tla bo e le moeteledipele wa phuthego eo go solofetse gore a tsamaise lenaneo kgotsa thulaganyo ya phuthego eo. La bofelo lefatshe la Botswana le tshegeditse maemo ao e ne le ka 1994 ka tona wa nako eo Bahiti Temane. Ga re tswelela banni ba motse wa Mogotlhwane ba gakolotse go dirisa mananeo a puso go itlhabolola ga mmogo le go tlhabolola motse wa bone. Mo palamente wa kgaolo wa Moshopamanyana yo e bileng e le tona wa tlhabololo kgwebo Re Karabogare o buile se kwa motseng wa Mogotlhwane ka matlhatso jaaka na buisa banni ba ka mananeo a farologaneng a puso. Rutlepego ka ke se go fetse Makwinja. Ragare o tlhalositse fa mo nakong eno go sena ope Motswana yo ka batlang seipatlo sa go tlhoka go tsenya kopo ya lenaneo la Chema ka jaana bontsi jwa ditirelo tsa lenaneo leo di tlhofofaditswe ebile dikopo di kgona go ka tsengwa le ka maranyane go heosa ditirelo.
le ya go kopa le be le belaela gore go ha ka nna ga ra iphitlhela gore re tsentse mo mathateng ga go nna ke lenana ga la ka ne ke bua ka go isiphalela mangantseng nga diteng ke eletso le tumelane ke gore batho ba magotlhwane ga bana go sala go morago ga bana go tewa tsebe ke dipuo tse dingwe tse dintsi tse le gore di ka ba gotlhela di ka ba kgoreletsa gore ba kgone ba kolela lenaneo le ba na le seabe ba lenaneo le ba kopile setšhaba go tsenela diphuthego tsa kgotla kgotsa ba ikela kwa diofising tse di maleba go tlhalosediwa ka botlalo ka mananeo a puso. Maikelo ke gore se ka wa nela mmotala maikelo ke gore a dithuso tse di leng teng ka bogakolo di ja lea ka bogakolo di ja sida le makala a mangwela o te a gore a go isa dikgwebo kana la sa mo go se dikgwebo e re ga di magazi di tlhapelo bana ba go pele go ba ya go e gole le bana o gole o le mongwe kgobo eo se se re approve kana ra mo di kopo di le 82 ba ba neetswe mo go fitleng ya bona ranya se se ra approve madi a kra go office ya ka mo kgaolo ya re yo ka metse 963,552 le ka bona gore ke nnete chama e teng chama ya thusa ke le mogala lenaneo le la chama mo go nna jaaka mogodi yo godileng ke sala ke hupela ke nna le kakanyo ya go ka re nka ipona ke tshotsa boleke yo nka ithekisetsang disubitsi go ba gore ha ke tsere gore go na le madi a mabotlana la mantsi jaanong ke botsa gore a go tla go tsena gore ke tsere 20,000 a 6 months be se ke itse go duela Bodiredi jwa makalana a Sida le Lea e ne le bontlhabongwe jwa phuthego e go tlhalosetsa morafe ka mananeo a puso le go fa baikopedi sebaka sa go tsenya dikopo tsa bone ba na le kitso ka tsotlhe tse di tlhokegang. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Magotlhwane. Lephata la dikago le paakanyo ditsela le tshegeditse tiro ya bone ya ngwaga le ngwaga ya kamogano dikitso mmogo tsa dikago tsa ditsela le balekane ba bone go tsweng kwa Lesotho le Eswatini. Tiro e neng e tshwaretswe kwa Francistown ke maphata a ditsela a mafatshe mararo e dirwa ke maikaelelo a go amogana megopolo go dira botsalano ga mmogo le gone go aga mowa wa tshwaragano le go rotloetsa go dira ka natla mo tirong. Faith Dithethe wa bega ine ya re bošeng le hatshe la Botswana la taka mothale o mošwa wa go nolohatsa le go hegosa mokgwa o dithabololo di dirwang ka teng. Jaanong se ke sebaka sa gore mahatshe o mararo a amogane mathale a mohuta o. Lehatshe la Botswana monongwaga le tsere tshotso ya go tshegeletsa tiro e mono Francistown go dirisa sebaka se go thodumela tsela ya Mandunyane Mathangwane e simolotseng go dirwa mo bošeng. We started interacting. We had problems in Botswana, which they helped to solve. Like Bone, they have heights. They are building roads in very, very high levels. But now we started, when we built our only place, which was the highest, was the Polokwe, that Polokwe Crescent. It had cracks. We panicked, but we asked them for it. Sale re simolola botsalano jo dithabololo tsa rona mono gae di tsamaya sentle. Nothing other than consulting the outside consultants. You will understand that the road construction sector is dynamic, and often times some of the contractors, whether in Lesotho or in Swaziland or in Botswana, we then le ta tlhaloganya gore boitseanape jwa kago ya ditsela bo a harologana jaanong go botlhokwa go neelana maele re le mahatshe segolo jang ka gore go le gongwe re a go iphitlhela re bereka mmogo. The new technology that they are embracing, the issues that they are facing day to day in terms of making sure the construction sector is well kept. Loeto le gape go bolelwa e le sebaka sa go ikanoka le go ithokoletsa pele ga lephata le bodiredi jwa ditsela mme bile gona jalo le kamogano dingwao tsa mahatshe a ga mmogo le metshameko e harologaneng go rotloetsa botsogo le itekanelo mo tirong. What I can say, this activity is one of the best activities that we can actually hope for as an organization.
It offers an opportunity for our people to unwind because tiro e ke nngwe ya tse di tshwanetseng go lemogwa ka jaana e neela bodiredi sebaka sa go kwa ke phego go dira botsalano le go ithuta e le dingwe tsa tse di nologatsang tiro. Unity amongst us as the employees. Baemedi ba heta 250 ba ne ba tshologetse tiro e mme go tswa mo kamoganong dikitso le megopolo lehatshe leno le kgonne go anya botsipa ka tharabololo ya ditsela tse di ranyegang segolo jang tse di palamelang jaaka mahatshe a Lesotho le Eswatini ba setse ba na le botsipa jwa teng. Faith Dithethi, BTV News, Francistown. Go runya ga barutabana ba ba dirisang ditlankana tse di seng ka molaong go tshwentse maloko a makgotla o kametseng tiro ya barutabana mo Africa la Africa Federation of Teaching Regulatory Authority AFTRA. Seo se senogile kwa phuthegong ya bolesome le bongwe ya lekgotla leo e neng e tshwaretswe kwa lefatsheng la Lusaka, Zambia. Tiro ya borutabana ke nngwe ya tse di kaiwang ha e le botlhokwa thata mo Afrika ebile e le mokwata wa thuto mo mahatsheng. Barutabana mo Afrika ba lebanwe ke dikgwetlho tse di harologaneng tse go supagalang ha di busetsa tiro ya bone kwa morago. Go runya ga barutabana ba ba dirisang ditankana tse di seng ka molaong mo dikolong go ralala Afrika ke nngwe ya tse di tshwentseng thata maloko a lekgotla la AFTRA. We need to strengthen collaboration so that we check on the good. Re tshwanetse ra tiisa thata tirisano mmogo ya mahatsi mo thutong. Re tshwanetse ra tsenya thata leitho mo ditankaneng tsa barutabana go bona gore a mme ba tshwere tsone tse di tlhokagalang kana jang pele re ka ba isa ko mahatsing a sele kana ba ka tsena mo dikolong go ruta. When they go to teach elsewhere in another country, it could be in SADC or outside SADC, we must have systems of making sure that we check whether the qualifications they are presenting are authentic or not. So I think collaboration is key, and this is which brings in now the issue of AFTRA. But what we are saying also is that we want to standardize teaching re batla gore seemo sa thuto e nne se se lekalekaneng mo Afrika mme ebile se na le boleng. AFTRA, we have managed to at least, have an attendance of about 21 member countries. Maloko a lekgotla la AFTRA ba dumalane mo phuthegong gore ba tla sala morago ditumalano tse di dumalanweng fa. For this, the ministerial communique and the conference communique. Katse jaanong a tshwanetse go ya go diragatsa tse di dumalanweng fa go netefatsa gore ba thabolola thuto ko mahatsheng a bone. In their countries. That by next year we have set targets for ourselves. We want to see to the extent to which each country has achieved what is contained there in the communique. That is our focus. Lekgotla la botheko le lo kametseng barutabana mo Botswana ba re ba nyole go le gontsi thata mme kgangkgolo e le go tswelela ba kwadisa barutabana ka dipalo tse dintsi mo lekgotleng le go ba godisa go thabolola dikitso tsa bone. They talked about reinforcing a development of the teaching. Go builwe ka melao e harologaneng e le mentsi hela thata mme ebile rona ko botheko re tshwahetse ka go ya go dira tsotlhe tse di tlhokagalang mme re simolotse tiro mo nakong eno. Re ithutile go le gontsi hela thata ka ebile re le kgotla le lesha ke ka jalo re bonye go le go botlhokwa go tsaya karolo mo phuthegong, and we are in the process of developing those, so they are happy with our progress as the board for having us. Re ithutile go le gontsi hela thata ka ebile re le kgotla le lesha ke ka jalo re bonye go le go botlhokwa go tsaya karolo mo phuthegong. Other councils, how they are doing things. Botheko is still a baby. Lehatshe la Zambia ke lengwe la mahatshe a ntsha palo e ntsi ya barutabana go ya mahatsheng a mangwe mo Afrika. Magareng ga tse dingwe mahatshe a kopile go inaakanya le go taka mananeo a tla thabololang thuto go tlaleletsa maiteko a lekgotla la African Union le le gatelelang gore thuto mo Afrika e tsewe tsia. Hardibe phegolane teng ha di khantsa rona mo Rware City ke ga ka eme sentle go nela tsa metshameko. Tla ke go leboge o lebile Samoka ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana mme motswana wetso nako jaanong ke a tsa metshameko mme tsone tsa re
komiti ya ditlhabololo tsa motse kwa Kachikau e abetse setlhopha sa kgwele ya dinao sa motse o le madi le kapari ya motshameko. Kgato e tla morago ga go lemoga le tlhoko le dikgwetlho tse di reletsweng ke setlhopha sa Kachikau Vultures. A re utlwe Kitso Temane. E rile a tswala gagwe mo palamento wa kgaolo ya Tšhobe yo e neng e le molaledi wa Tlotla re Matšhana Mokuni a tlhalosa fa lephata la banana metshameko bong le ngwao le filo diketekete tsa madi tse di tseleng go thusa mo tlhabololong ya metshameko mono Botswana. Ke ka moo a gakoletseng bane ba Kachikau go tsaya metshameko ka tlhoafalo ka e ka ba jesa ya ba tsenya dikolo ya ba thusa go ba letsogo ga mmogo le go ba fa botsogo jo bo letlelesegang. Le fa go ntse jalo mo palamente Mokuni o na a golela bane go nna le seabe mo go tlhabolola metshameko mo motseng wa bone. Se le lemogileng se le utuleng go twe ministry wa Haragari o hile madi a mantsi go heta jaaka a ne a hiwa bogologolo. Re lebeletse gore jaanong gormente o tsenya le leitho mo go lekeng go thabolola metshameko jaaka le utile mo kabong ya madi. Ke re ke tse sebaka se ke le bagane le team ya Vultures gore se botsadi bo se dirileng ka go le supporta mo go kanaka le bana ba bone ka gore ka dikite ka go le branda the way go bredilwe go le go nteja batsadi ba supa ke monokeng e seng kana ka sepe ba supa lerato mo go lona. E rile ba rulela setlhopha seo sa Kachikau Vultures kapari ya metshameko le madi ba komiti ya ditlhabololo tsa motse ba tlosa fa ba itlamile gape go tlhabolola lebala la metshameko ka seo se ka thusa gore setlhopha se ntshe maduo a mantle. Lo tse dingwe tse di ta ditlhabololo di ta goroga re ka nna le tsone ga ke le ba mogolo ya Kachikau re na le tlhabololo e re itisang e go teng ya di-football centers sa le ka go ema ga dibolo ko dikolong re tshwanetse re to bula centera mo Kachikau e ta bo e dila ka development bone bana ba bannyane ba gore team ya rona Kachikau e kgone go ta go tsaya ka coach na sa tswa go bua gore ke tata ke dira di-trial ka kwano ke kgone go nna le diplara. Mokatisi wa setlhopha sa Kachikau Vultures Supporting Club o nna a re ba itumeletse ke monokeng ya baeteledipele le bane ba motse ka seo se ba tsentse moko le matlhagatlhaga a go dira ka natla mo metshamekong e tla latelang. Re leboga gape banne ba Kachikau le supile lorato thata mo team ya rona ya Kachikau FC ke re tswelela hela le thuse team ya rona ya Kachikau FC ba tatisa maduo nna ke a ba tshepa tota ke a ba tshepa banna ba bane le baeteledipele ba metse ba rotloediwa go thusa ditlhopha tsa bone ka seo se ka thusa mo go godisa metshameko mo metseng ya bone le mo lefatsheng ka bophara. Kitso Temane, Botswana Television, Kachikau. Mme mo go tse dingwe tsa league ya First Division ya Bokone setlhopha sa Beer Highlanders se notile sa Mbalakalungu ka no go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a Railways kwa Mahalapye. A re utlwe Koketso Ramontsho. Motshameko o simolotse o le bonya jaaka dithopa ka bobedi di ne sa batle go bula phata ya go ka noswa pele. Motshameko wa ganela mo molegareng mme se sa dira gore go se ka ga nna le ape maiteko a go nosa go fitlhela di a boikhutsong ka lefela sethopa. Mo karolong ya bobedi ga se ba fela fa batshameki ba tsere ditelo tsa bokatisi sente ba tokafaditse tshameko a bone fela thata le fa nno ntse e retela ya re motshameko e tsamaile metsotso le 82 sethopa sa Highlanders sa se keta pele ka nno ya ga mogakolo di balatotse bakatisi ba dithopa tse ba supa maikutlo a farologaneng ka tshameko ya dithopa tsa bone. And for us it was quite difficult after dropping points in the past 2 games, kind of out of the race maybe, or maybe 3 points will take us back. So it was not an easy game. The boys needed to be motivated towards the game. That's why here and there it looked slow. But at the end we are happy. We tried to manage it and got the 3 points of it. Kana football e na le ka hentle ka te ha o tshameka game ya football o ke win or lose or draw. So ke dio tsentse re tari di solo etse team gore re ka draw re ka nna ra winner ka it's part of football. Phenyo e ke a borwa bobedi ya Stimela ba ba setseng ba kokwantse dintha di le 32 morago ga metshameko e le 21 ba le mo moemong a bothano mo lokong. Mo le thakore le lengwe tatagalo e ke a borwa bongwe ya the Green Giants
mme ba tlogela ba le mo maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 24. Koketso Ramontsho, BTV Sport, Mahalape. Koketso Ramontsho a re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong eno mme gakologela gore kgaga ke di fela go fela nako o lebile sa moka wa tla ba buile go tla go tsweledisa ditirelo tsa Botswana Connect na le letsatsi le le hapegileng. This is a celebration of the life and days of Kgosi Bathoing II of Bangwaketse people. He ruled the Bangwaketse from 1928 to 1969. Kgosi Bathoing II made a huge mark in politics during the 1960s and 80s. He became president of the Court of Appeal from 1985 to 1990. He died in 1990 at the age of 82. Ha re bua ka thuto re ka ha dikai tsa sekolo di tshwana le maisanto yana bo matsakgang bo makaba se a ileng a bona Bangwaketse ba tshwanwa ke gore ke ba tsene sekolo. Selo se se tshwanang dipogo tlhabologo ya leruo dipogo e ne bona mono ga Ngwaketse ka ene ke rakanya le ene thata go matamela kerekeng ya LMS ka lobaka lo mme ka mo itse e le moobane wa kereke ya Lonto ebile e le molitsi wa letlole la kopelo mme ebile e le motho o tshegeditseng khwaere le go ya goga ya kopelo ya kereke. Kgosi ene nonohile thata kgosi ene rata thokgamo mo motseng wa yone. Well-known local sculptor Masilunyana Radinoga had to work with this committee to produce a life-size sculpture of Kgosi Bathoing II, popularly known as B2. Committee ya Bangwaketse ne thophile go ka baakanyetsa selo se ba ne ba thopha gare ga ba bangwe ba ba neng. The process started with some clay work that laid the foundation for a sculpture mold. Radinoga was provided with dozens of photographs as reference material. Here, he would pick postures and other important details such as gestures. The organizing committee made frequent visits to the site in order to appreciate progress being made as well as to make sure everything went according to plan. Every comment was noted